Ing Diyos, king kasalesaya ning kakatamong kaligtasan. Diyos yang makiramdam at makipaglakbe king kayang balayan. Ing synodality, ang milalarawan anting pamaglakbeng abe-abe. Metong yang ordinaryong paralan, anong nuka rin, ing banal na kapulungan, masasalamin niya, anting balayan, amakisan metong, king ibpa, king anak, at king banal ay espiritu. Kalupan ning lugod at pamisan metong ning Santa Trinidad, ding ega na ganang bininyagan, gugusala at susulong, king pamisan metong, king kasal pantayanan. King aktibong pamakiyagom, ning balang metong, king biyaning banal na kapulungan ning Diyos, ding ega na ganang talasal pantaya, maglakbelang abe-abe para king metong amisyon. King pamanantabe ning banal na espiritu, lakwas siyang mayuyubog ing balayan ning Diyos. Kapag nasa ning Diyos, ing tipuna nakatamo anting metong nga pamilya, at maging party ning kayang katawan, anong nuka rin ing balang metong, kapamilatan ning regalo at kagiwan na tinggap na, makapakirakeya king maulang misyon ng Kristo. Ing dapat ning banal na espiritu, maulagaya king proseso niting amanwan tamong sinodo. Ing banal na kapulungan, maklakbeya payinturo king kaganapan king biya kapanyamban at misyon. Oy ni ing buri ng malyari ning kakatamong Santo Papa. Ing lunto at mayakit ing partisipasyon da ring ega na ganang kasapi ning balayan Kristiyano, iba't king peka matas, ang gana king peka mababang antas, king lipunan. At iti masese at mamunga king agyag ning banal na espiritu. Ing parehong espiritu ang mitatalaga king pisamban, ang magtagleng, miyayaliwang karisma at katungkulan, ang mamungang kasal pantayanan, kapanayan at lugod. Ing synodality, yaing dalan ang sukatamong tuntunan anting iglesia. Mititipon muban mangalap impormasyon, nuneban makiramdam king banal na espiritu, ang magsalita ka ring miyayaliwang individual, sitwasyon at karanasan. Masanting niya iting pamikatagon, ban manalangin abe-abe, at makagawang masampat a desisyon para king ikasulong ning banal a balayan. Metong yang panagkat ini ban ibili ing sarili king parehong dalan, adelanan ning amanong mi katawan tao, Yesu Kristo. Tukyan ning kayang bakas at makiramdam king kayang amano, at maging makabuklat mo naman balugbog at puso karing aliwa. Maging posible nga nini king sawp ning banal na espiritu, ang mamyesala at inspirasyon kaniting prosesong awsan tamong synodality.